Unoyam ke NPP berdaya Menteri Sokar Jela ba walat miki Shila wala ong ba mensyuah kapua balai tit sopeng wei urang ba na wei kong ula keli balai remdor uni uso balai tai kong ong ba up on the job ke Voice of the People's Party kan sahir dor uso bat nusayo atang alpau tengka sikilo uba wailat ong ba ke WP ka kop ba on the job ke party kan hirdor kimar ba mardi kan om don syu ka bamsap namar ba keudor kimar ba mardi babun plat ki kherdop krang khajna handai menta andra job ka VPP ha ki HDC nangbun ban ki kherdop krong pisa bat hangno la hirdor uta uso bat ukhaw habakran ha kajang yap election ya Dr. D nonglai hareng dum takasngi ba walat miki ula kop ro ba ka NPP ka adon live arngut ki MLA handai kamju yapai yapra kat ba ka VPP ke badon tang saungut ki MLA kimi tang arngut bat kiwei pat kijak Latheru eka lanbir ka ki HDC bakala pendu eka bog kirang bak sinong kisem kirat kihima buat ula kentu ki pat ba ban bisyar bha Anda nak tuli orang kat no neu sok ping sikilo kaong cista. Kita orang ba orang paling keren kata-kata. Kita inong desok yang absua si. Absua anda nak job kene ke parti ke pemerintah. Une usok ping sayo alpu tengka sikilo. Kata-kata ke jengnya tok jongki. Lada pi penjob yang ke parti jongi. Kanduna dor kata kamar. Kalau mendonjo kata corruption, balai uki udah rumah nomor balai kibun palak kita kicengkit, bakrong kita, hidrodon kita kicengkit, tambah senosi bandong onda pula ada penjob yaki, hak kajing sisa bengi dari banyo i banduna kikit, tiu penban kita kikit mentah. Pengaterai nado bawan gini ke parti hangno babiyo i lahir dor tau sok, hangno bilayo i lahir dor tau kau. Mentah kini ki parti mentah ki wan ban hikayeri ki wan ban ben tiong ba o kene ke sarkar kamla ban sunsyar kene ke sarkar kamla ban le ai tanpa kenal sejongi ni ke sarkar MDA mentah ka NPP kene dia kiwei ki parti ka NPP ni kan mentah lai pu armut nakan riu Nidan kamlai pewai ngot bansna sarkar. Bahkan ni kadai ka history kabompat kajiatan sisin. Kajiatan sisin banyo tang kawai ka parti bansunsya. Kani kadai ka sin ka baan. Nidan alai pu armut ya meli benta. Tang hangno bios yo ba ka yeng jong NPP kaya jot kaya pa. Hangno biyo iba presto ni kren da kumwei hangno bisyo yosyo ba ima syo ba ikren da kumwei hangno biosyo ba ima isa konrat sama ikren da kumwei ni kren kajo nilan kawai kajo kajingmut tambas ngausi banong batini ki baong yang ikumta ki dan tang sawut ya meli tang sawut ya meli tambah mentah bidang yo i sawut hangno bidang yo i dan sawut Niyo itang armut ke balik kampin armut laja kaba kunta habapi tang samut pula banya de jimut kumno pingan batay yang di badong armut ro idang long kawe do mentah ni sunsyar barok kawe ke state mentah ni sunsyar barok kawe ke jalla mentah ho nyamong bangi bianglot kidan baik kijinduna kidan baik ni kitai tambah kini diperlok tiba mentah tiba syua ke election jong ke MDC ki ong penjob yang ni ngin kendera no ya kini kikit ngin aibor ya kidor bar sidong ngin aibor ngin penklain bor ya ki hima ngin wan raya ki ay ki baklain ban sip ya ke kendau ka siap tang mentah pek kuno kajian Tidor bar sinong gila sya penduk bor biang mentah. Kila abang yo syong meeting biang namar balai kala don kabil baki wanra baki dor kilang ba sinong kilam don bor sukan pantikunaya kejaka la sya ya sisi. Kihima mentah gila kisim kila sya suspend.
Periti dustur baju bot na do mensua tim ailat ya kima batin bot ya kita periti dustur di baju lek for mensua. Terkundo se jongi. Hakalo kurkom kata kesincar ke jong kini kirang ba. Ndai mga ong akdeu kti. Hendrei ngapen syai ya pi. Shua ba pinrai. Nama ngampu ban kan dia yang pun makin ke balada. Haji Shisha kan last MP election. Lada dai bangila job MP nang ni napo ke Shillong parliamentary seat ngan ong MP. Nila dai banjo minister hapo Delhi. Nama rupiti hapo Delhi. Ndai shoku magini kisnan balada baka BJP ke yo single majority. Bakam dai syukur mensuabak tan makakan ala bersina sarkar. Kadang kam support ya kita ki state barit WR TFP. Tang ba ublei uyoi la ka de jintran jong pinong song jong kejela ke jeni. Na kata daw la yo biang ya kani kalat sa sisim. Kena kata daw ngawan hang ni bat apil ya pi kiri bang ba. Maka kibanga keren menepis nyaw bahasa like check tambah wat pek tang gitu di media namara ke social media entah di YouTube kinam la syo bandak tang ya kita ke badai bisa pen confirm ya kini kibanga keren mental ada dai nang dai penting kena baka sarkar kalale na keren le namar mun keren ya ka bomban kini kide ki baka sarkar kalale hani